Hi guys. Hi, n'oubliez de mettre masque avant de dans shop. Yo, Je di ala nou al nan shop, nou kapil ti tako pou nou fè. tu t'as dans la biche, Ki ta pou nan bitch nou ki soti nou fwa. Yes guys. Yes guys, nou konen bout fi. Depi yo wè shop fò yon mante. Hey guys. Nou oblige mette mas, nou konen mas require isi. Ko nan pa job. An Oui, baby, on fait marketing pour aujourd'hui. Yup, yon nan sa ye. Ki radouble nan sa la ve? I don't know. I'm just regarding. Ouve kon, chwazi radouble la se. Chérie, você só ganha lá. This is cute, but I'm not worried. Then what are you doing? Vlog. Na fè vlog. Bro, this is cute though. Can you check see if my size is there? Take it extra small. What size is this? Yeah, extra small. Extra small? Why is this one it look big? This not look big, babe. It's muito slow, man. Lá agora. I love this little dress for church. I don't know, but let's see. Só vai ter que ver, não? I'm not sure about dinner though. Oh my Welcome, God, Madam those some Mabel. cute shoes. Não vai amar muito tellement belle. Always me, amor. Oh my god. But this must make me not looking cute. I don't like masks, baby. Pode remove it, man. Yeah, I don't like masks. Oh my gosh. Huh? Pode remove it. Thank you. Kanya no vai pay. Thank you. Have a great day. Beach li tonton. Mwen mak madam mwen nan beach. Sinon la. Apon te fin shopping. Imagine na King Seafood. King Seafood. Yeah, King Seafood. See my wife. Are you enjoy it, babe? Yes. Time now to Thank you. But this is so cute. This is where we are now. That's the menu. Oh, wow. A king is and a queen. You're not gonna eat with mask, baby. Nope. Where's my new sanitary? This is good. This is good. Oh, That's let's the eat it. food. Oh my God. Apre sa chérie.
Yep, guys, ça c'est manger. Thank you so much. Thank you. Enjoy. Thank you. Yeah. Bon appétit, madame. Bon appétit, chérie. Bon appétit, guys. Amen. Amen. Babe, sanitizer. Mbak sanitizer avec une petite bague là. Là, on a clé, guys. La bague belle, papa. Ça, tu même manger, guys, comme t'as retiré. Même bien, ouais, bien retiré. Moi, même quand tu m'as posé machine à moi, je retiré. Se le bebe a pati de mi mette bag sa. Ba pou kon mi. Ba pou kon mi sa ka fet la. Se bag a ki ko ba ki men nan yo. On ko kozi. Mais, Super di. oh, vas-y. Now you can taste it. But there's range. Nous, un petit citron, la bague à la chanson. Babe. Ay, kote gen nan men kon sa men sezon. Pou dad nou sou la mer. Sa e sou la mer mi di miye chéri. Paske 3 dans sur la mer. aktuellement la baby se pa pou dad mwen sou la mer sa la. Nou gade nou ti idlot bo a chéri. Wow. Alors, tu as abordé mes cafés. Oh my god, guys, gade sa. Gade. Gade tout wey mwen ge pou male toujou sou la mer. Wow. Sa pa mèm la toti baby, sa pi lwe ke la toti parce nou ta do rive deja. Au Kabbalah. Nou pou ale nan point of the US. Yes. That's where we're going. Point United States nan Key West. Se la nou pou ale. Key West telman pil. Lote de moun ap pale de Key West wakon son bagay moun nan ka fe nan yon jou. E pou oton met fe mwa, ou pou ko jem ka fin dekouvri. Peyi a bel, son nan ou bon Dieu. Mwen son peyi mwe le bagay sa, tou bel. Wow. Wè de pon? Yezi yo. Gade yon ti il lo bo a. Haïti, il va l'acheter pour la chérie. Pou nou devine vive la chérie. On devine vivre là. Guys, bel bagay ne. Si mta pran fè video, li pap. Soti map depase limite. Tellement la blanc. But, nap Obligé kite ou la. couper. Yeah. Nous, na ligne. Hey, babe. I love. Là, c'est maintenant. Nous va arrêter encore. Dans cette place là. Quand on est là, on prend la machine pour nous aller dans le beach. Baby, bitch la 4 minutes. Ah ben ok. Et d'être là. Voilà. Là, on est là, nous dans le beach là. Jean là, nous dans le beach là, on est là. Maman de moi dans le beach là. Yep. Donc, nous voyons l'autre bord là, on a fait marcher comme ça. Yep. Moi, j'explique que je suis tout même, bah, ça pour une petite musique. Yep. Voilà, nous voyons notre ça là. Parce que madame, moi, c'est pour femme la tortille, encore tout la gueule là, il va sauver. Encore tout le là, il va plonger. Yep, she can. Okay, babe. What you gonna do now? I got the visa.
Pote kwen men ou pou pa pou bay. So we. Wait. Mwen go fap. Yeah, wap we go fap. Nou yon ba. Mwen go fap wè. Me fo we ya. Moun di wap kare nan bay la. Se la wè mwen sot nan sowa. Me fa. Me fa bien loin la. Oh my God. Mbay tout zoom ki gen. Go bagay se la di se nou ste la de bisok kolali. Asa what? Yeah, it Mwen is. pil bagay se nou me a. Ou bebi e bilem ke ben ba wè yo. Oh Yeah. my goodness. The Let me baby show sot a gade nan bay la. Koun ya pon nan she. Ay gade. Well baby, really focus. Wap wè go fa. Pa bot nan kon, non baby fa. Yes. No, it's not. Yes guys, koun ya nou toujou kontine wout nou. Nan wèl nan pot sa koto wè moun yo ya. Sa se la mè a gauche, la mè a droite. Bon sa liye la. Kare moun yo la. Moun ya ben chou. Moun ya bien la. Se la nou wèl ben tou. Aye keto. Wè, aye jous a te a toujou aye moun ka vin de. Ok la. Gana wal ben la. Ate la? La, yeah. Yeah? Anay pou la tou. You know? Anay gade pot sa apre nan toune. Okay. Yep. Mbap ka fe video la, mbap vin ap ya epi mpe pou te fan bay nan dlo. Be. Okay, ayo tout go. Tout go lan video chou. Boy fof. Oui. Sa se pot lan sa e. Wèk chis kote nou soti la bo la. Yeah. Konya la, nou ka kote msoti. Msoti jous an ba la. Tout la yo. Konya la, me kote nou ve. Beautiful. Gade ate ya baby. Mwen gade ki sa ka. Oh. Voilà la vraiment belle kote kon sa pase. Yon star, men pou kon sa marke nan li. Yeah, I wanna see. Oh, le sud, l'ouest. Yeah. Oh my God, 4 Cardino. Yep. 4 Cardino. Simbarelo, puis Gravini. North, west, south. Wè sa marke? Watery. E sa? Oh my God! This is huge! What the pen, Baba? Ben, Baba. Ben. Baba, please, parle, non, Ay al monte? non, Baba, Bon nou bay monte chéri. non, Ben, gade pou chéri, gade. Non? Non, Ben. Nou pap ganyan chéri. Non, Ben, non, nou pa wale, please. Sa nou nou lot bo. Oh, that's very nice. Oh my God. Yep. Nasa nou nou lot bo. Wè nan bo sa. Wale petit, man.